Kitabu cha Isaya mrongo 5. Hatu yenye kihu mana sungwa. Mstari wa kwanza. Haya kila mwenye kihu naza nwe mazi, na yari ya kana pesa naza agule yari. Nzoni mgule divai na maziwa bila pesa na bila gharama. Kwani mnahumira pesa zenu kama utugarigo si chakuria? Na kwani mnahendera kazi vitu visishokusha? Nisirikizani mimi na mrie vizo. Na mzifurahishe na jamafuha. Egani masikiro genu na mnizirire. Nisirikizana roho zenu zindaishi. Ndeka kilagane cha karenani. Kilagane kiki nimenzo ganguga sigogoma rigo mlaga Daudi. Lola, na muhenda shahidi kwa makabila, nikimuhenda kilongozi na komanda wao. Lola, undagaiha matefu sigogamanya na kuganda kuzirira malo kwa otoa Bwana Mlunguo, ye mweri wa Israeli. Mana anda kuhenda ishimiwe. Maleni Bwana wakatachera kupatikana. Muheni wakatachera hehi. Mtu muina ariche uiwe na mtu mtiriri ariche mazo gemai. Na muire Bwana naenda mone rambazi. Na muire Mlungu wehu naenda msamehe kamare. Mana mazo gangu sehere genu na ngira zenu sehere zangu. Vije ndo ambaje Bwana. Hereko Mlungu nikurushe zulu jomu kukira insi ndo ngira zangu zirizo zulu kukira zenu. Na mazo gangu garishe zulu kukira gugu genu. Mfula ni kunya na teluji kapotoka kula Mlunguni. Vitu visho kaviuya bule kuko ela nukulilwanya tsi na kuhenda ikajala. Na kwa patu jakura na mbeyu. Visho ndijo virisho takwa neno rumbula rokanoni mwangu. Rokanandani uira kihumu bule. Rindaka milishajo ni henzasho na kutimiza kusudi rori henda nirihume. Mana mdambola na fahiro na mdalongoza na dheri. Mirima na virima vindaluta mimiro mbere zeno kumuimbira. Na mihoyosi ya mdani nda piga makofi. Hatua mihi ya mia handa mira miseno bari. Na hatua vimbiri handa mira mihadesi. Utuunda mpanguma Bwana undakala mvano karena kare ureo kaunda nongwa.